Od kleveta u provladinim tabloidima, pretnji smrću na društvenim mrežama, tužbi i finansijskog iscrpljivanja do obijanja stana, slučaja koji od 2017. nije rasvetljen. To je svakodnevica ove višestruko nagrađivane istraživačke novinarke iz Srbije. Tako da se možda i najčešće osjećam bezbedno ako putujem negdje u neku državu gde bar znam da novinari to ne doživljavaju. Dragana nije jedina. Njena redakcija, koja istražuje kriminal i korupciju na najvišim nivoima, je, prema evidenciji Nezavisnog udruženja novinara, među najčešće napadanim u Srbiji. Kada smo osnovali KRIK pa do danas je bilo nekoliko žestokih kampanja, najveći udar bio na urednika KRIK-a Stevana Dojčinovića, dakle fotografije kako šeta se izvorom, do toga da radi za Belivukov klan, da je KRIK Belivukov medij i ovaj sad poslednji video gde je lično on spomenut i lično on targetiran kao neko ko stoji navodno iza tako jedne strašne stvari. U filmu koji je prikazan na 2 televizije sa nacionalnom frekvencijom, Dojčinović i nekoliko njegovih kolega optuženi su da u saradnji sa kriminalcima i stranim obaveštajnim službama ugrožavaju bezbednost predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i njegove porodice i prizivaju likvidaciju. Vi ste zaista nacrtali mete na čelo tih novinara koji rade profesionalno svoj posao i koji možda mogu da naude Vučiću, ali u smislu njegovog rejtinga, zato što otkrivaju neke stvari koje ova naprednjačka vlast radi loše ili neke kriminalne stvari. Na osude dela javnosti odgovorio je vlasnik televizije Pink, blizak aktuelnoj vlasti, Željko Mitrović. Mete crtate vi, a ne ja ili mi. Kako sad tek razumem da niste pogledali i razumeli ovaj film, rešio sam da vam ga pustim još 10 puta kako bi bio siguran da nema nesporazuma. U tome ga do sada, uprko zahtevima novinarskih udruženja, nije sprečilo regulatorno telo koje prati rad elektronskih medija. Služba za nadzor i analizu proverava programske sadržaje televizijskih pružalaca medijskih usluga kako bi utvrdila ko je od njih prikazao sadržaj koji navodite. Termin sednice na kojoj će biti razmatran izveštaj biće naknadno utvrđen. Očigledno je da se tu radi o govoru mržnje, očigledno je da se tu radi o nekoj manipulaciji, očigledno je da se iznose neistine, očigledno je da se targetiraju pojedinci. Ni iz kabineta predsjednika Srbije, ni iz njegove Srpske napredne stranke nisu odgovorili na naša pitanja povodom spornog filma i optužbi na račun novinara. Odgovori nisu stigli ni iz Ministarstva kulture i informisanja. Reagovale su međunarodne medijske organizacije. Poslednji incident se, nažalost, uklapa u ponovljene talase klevetničkih kampanja u provladinim medijima protiv novinara i medijskih kuća koji kritički izveštavaju. Napadi idu i sa skupštinskih govornica. Da li KRIK ima određenog udela, saradnju sa mafijaškim krugovima? Navešću samo primer. Podsticanje na teror i targetiranje ljudi su skandali sa naslovnim stranicama NIN-a i Danasa. Upravo ste, gospodine Rističeviću, luksemburških medija i naravno dežurnih političkih diletanata. New York Times piše kako zemlje poput Srbije, Mađarske i Poljske isprobavaju nove oblike cenzure medija. List ukazuje da Srbija više ne zatvara niti ubija kritički nastrojene novinare, kao što se dešavalo pod vlašću Slobodana Miloševića 90-ih. Sada se, kako navodi, nastoji uništiti njihov kredibilitet i sprečiti pristup njihovim pričama. Sve televizije sa nacionalnom pokrivenošću su pod jačom ili slabijom kontrolom režima. Znači, to je sada mašinerija koja je nastala na iskustvima iz prošlih vremena. Iako je ubistvo novinara Slavka Ćuruvije 1999. godine dobilo sudski epilog, novinar Milan Jovanović još čeka odgovornost za paljenje njegove kuće 2018. Krajem prošle godine ukinuta je presuda bivšem funkcioneru vladajuće Srpske napredne stranke Dragoljubu Simonoviću, koji je bio osuđen kao nalogodavac. Neću stati. Jer ovakve osobe i ovakvi političari ne zaslužuju da stanu ispred naroda. Na pretnje, nasilje i zastrašivanje novinara koji kritikuju vlast upozoravaju međunarodne nevladine organizacije, ali i izveštaji Evropske komisije o napretku zemlje na putu ka članstvu u Evropskoj uniji.